Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Bat kata katsaus pak tengka haduk mentang ngilala ban transfer kumba silak si po hajar ngut. Kabasa sakumba prapo hajar nakaliang jong ke department labor kidang work out. Namar kumong pi ke problem ke dei hakani ka bank account. Don ki ba teng ke tu ka bank account jong ki kalalong inactive. Kalalong dormant. Te again kumya kataru ki habban ben make it active. Lem kumta kam accept ke tu ka system ban transfer ya ka pisah sa ka account joki. Nang ta don pat ba teng ki bekelaya ke tu ka IFCS good kum kita harus gidon di mentana kalian ke department ke labor department kidang work out ya kata nak ada aku mau pi hadu menta kapoi kum basik kadang poi silak sipo hajanut ke mengilala ban transfer nang ta ka second installment ya ka second installment ru ngelajan ya yo sanction menta ka bamut sah news pak dengka ya kata ru ngi mare yo ya ka sanction ke bisa tingin sa transfer no i kita ru sya kituki beneficiaries kiba ke sarkar kala approve.